Da, dragi gledatelji, kao što vidite, ja igram Minecraft sa Michael Jordanom. Dobro, to je moj prijatelj. Kaj opet snimaš? Da, pa snimamo. Gle, to je Luke. Di si Luke, vrati se. Ajmo vidjet kaj mogu od drva složit, Luke. Wow. Češnjak. Di si Luke? Sad te sjekirom drop. Jurica, nekak se bojem tog skina. Jurica je hard rock epic idiot. Neću ti ja ništa. Bum te bocno nožem, ja sam ipak Michael Jordan, ja mo... Trebalo bi to da košarkašku loptu ko oružje. Kako dobro izgleda. Kaj ne izgleda baš ko on. Gledajte ovo. A ne, ova kosa me podsjeća na košarkaše, no. A čeče, sad sam se već se bojao, kao jer kažem da nemoj toliko lupati, sjetio sam se da ne igramo Minecraft, da nećemo potrošiti durability. Pik, kroz tebe, kaj sad te. Dobro, da, ajde. Ajmo. Ček, trebam jel. Ja idem putovati do korupcije. Zato, ja volim zelenu boju. Ne, idemo u crvenu grupu, Jurica. Furious Red, da. Paše mi. Daj vrati se pti... Kaj znaš? Nikaj. Oprosti što smo tako kasno počeli snimati što je već povodno to radi. Jer si upalio da se ti čuješ. Da, jesam. Evo, samo da provjerim, samo malo. Evo ga, jesam, znači gledatelji, valjda me čujete. Da mi se provjeravati opet. Daj pa pogledam video. A daj sam malo da bocaju me. Critical bot. Kaj sam ga. Dora. Jes, ubio sam ga. Ja ipak znam kak se igra Terraria. A jedan sam skini Terraria edit, jedan sam si uzmi Excalibur i to je to. Bro, znaš ti uopće kaj je novo sve došlo? Ne. The Ripper. Dobro, nemoj mu reći, jer nove stvari u igri su toliko epične. Da, reći mi govori. Samo reći 3 riječi, Cobalt, Mithril, To znam. Adamanti. To kraj prije dobre stvari. Ali... Ima novog svega onak. Daj se vrati, glupi slime. A blago tebi, ti sam s boomerangom rangeaš. Da. Daš mi boomerang. Ek će biti ovaj melee. Ek će biti melee, sad će biti range, a ko će biti magija? Warlock. Ja. Da. Ipak je to još range. Skupljaš manu, jel? Ipak je to još uvijek range. Got you, bastard. Znaš šta mi se dogodilo dok sam igrao s bratićem? Ti range. Ups, ode Zek. Ti si range. Ne, ja free. Znaš šta mi se dogodilo s bratićem dok sam igrao? Da imam legendary pickaxe. A imaš? Legendary pickaxe. Ajde. Zakaj te ne mogu boomerangom? Pa aktivirao sam PvP. A da. Što ste gru? Ja sam igrat. What? Kako nisam daj, kako to igraš? Drugče. Ovo je naša kuća lijepa. Pa Blat. ne znam, ja sam mislio da bude tamo na spawnu. Jurica. Okej, tak igrat. A tak, lakše. Jurica, pazi, voda ulazi. Nema, sam 3 buff. Ja mogu kreftat više. Samo to napravi put dobro. Da. Vidim svjetlo, Jurica. A to je zove. Uvijek kak fora da prokopaš ovo. Kaj kopamo. Ajma. Epska muzika poslana. Yes. Daj pusti jednu. Sam da... Znači u pozadini čujete epsku muziku, sad ne znam koju ću odabrati. Uzmi od Skyrima. Može. Dorevum. Bom. Može, mogli bi ovdje na nizini. Kaj si ti tu? Tu si tu pustinju napravila. Dum. Bom. Bum. Ne znam, ali ja idem gore. Hop! Ništa. Michael Jordan!
Ja sam mislio da Michael Jordan, da pravim skin koji izgleda kao Michael Jordan, da će posljedno moći malo više skakat. Okej, ne. Aj moj. Gdje se pojavi mi? Okej. Ovdje tu. Ovdje su oni. Za tebe. Ne, I... dođe. Luke! 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 Ček, idem boknut zeca. Boc! Joj, kaj je lijep. Idem ja. Mislim da ću neki korisni kreftat. Jer kod tebe piše kad ja nešto kreftam. Mogu tvore. Ono, krefta, dynamite. Eric has crafted an epic item. A ne, možeš kreftati nekakvog novog Eye of Cthulhu ili tak neki u najnovije verziji. Si znao to? Nisi, loser. Nisi. Herajš. What are you doing? Daj luk makni se kad ne vidiš da sjećam drvo. Mogu biti nogu odsjeći. Još je nešto. Čuo sam. Kako se sve dobro čuje. Ar se ti čuješ? Makni se. Vratimo se, provjerim. Zakon. Provjerio sam sad sam aktivno. Sad ono ide luku. Će biti soba, da. Da, rupa dioska. Dioska rupa u zemlji. Taman za njega. Postaje noć, ja mislim. Znaš kaj je još, Jurica? Što odeš višlje, to je gravitacija slablja. Da. Sada ima gravitaciju u igri. Nek skroz sporo spajfak. Da sam ja jednom zaradio na koliko damage. Koliko? 12.000. Kad si pao? Da. Moj bratić i snimali smo. Ja sam mislio da će biti jednaki damage. Da će se nakon nekog vremena ostati isti. Ej! Da si složi vrata. Brrr, jede majnat. La 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 la. Složi vrata, ajde majnat. I am to the sprite and I'm digging a hole. Diggy hole. Kaj slažeš? Budalo. Smrtniče, kaj slažeš? I... Slatko. Daj. Već si ih napravio. Sad ja imam dva vrata. A ja tu imam kaj za sjeć. Ipak je to sjekira. Aj ti tu kopaj. Ja ću raditi gajbu kuću. Evo treba mi kamen. A no, dovoljno je rupa od blata. A ne, trebaš još stolicu i stol. Pa znam kako to je radi. Ajmo vidjet, jer onaj guide nam nije u kući. Shit, slime. U kuću mi. Melee weapon. Napravit ću na dva mača ona velika. Dođi Yes. tu, Erik. Ha? Evo ga. Super. A ja sam ranged. Range. Znaš kaj nisi stavio u kuću? Wall. Znaš, treba i zid imati. Kuća. Čuje, šta radim cijelo vrijeme? Pokušavam, vidiš? Ne, radiš ovo tu, a trebaš još... A, to. To sam radio i odmah sam ti skrepao. Dobro, jedem na kratko na WC. Okej, igraj Filip. Filip. Nije tu. Da, onda ćemo mi igrati. Luke, ispod tebe kamen. Super. Znači, ovdje ovako. Sad te je torč. Kupio sam kamen. Jurica. Vrata moraju biti barem 2 bloka iznad zemlje. Zato jer onda čudovište ću razvalit vrata. I to ne želimo ko u Minecraftu. To nije to samo na bladnju da se.
Nije, to je stalno. Zombi dođu i razvale vrata. Jedno. Dođi! Ne veze. Aj ti se tu poli s njima. Evo napravit ću nam peć. I potrošio cijeli... Znaš kaj još? Ako... Gledaj, to je Bunny. O. Kaj? Ako držiš shift, onda automatski držiš. Znam torč. To je najkorisnije kaj sam saznao. Da. Uf, ne se on cvjetli. Uuuu. Imam malo da. Kreftam nešto što će trebati za gajda. A to sam ja. A fučkaš, ja isto. Imat ćemo više materijala. Kaj još? Ej! Ajmo svako nek svoj chest napravi. Zato imam 2 irona. Mogu wooden bow. Evo. Nemam 4 strale što sam dobio. Ja sam ipak Michael Jordan, ja znam bacati. Evo ga, gajdova je znam. Znaš što tu. Stavit ću torč na drvo koje sjećem. Da, ono, staviš torč, ljubičasti torč, na drva koja su zadragljena za sjeć. Gdje Filip otišao? Negdje. Uuuu. Daj skupi wood. Eno ga, dobar dečko. O. My precious. Wow, kak brzo kopam. Dosta veliki ovaj prostor. Jer na medium. Ovaj prostor kaj sad radiš. Pa ne znam, ja sam na velikom screenu. Eno ga. Sakupio sam još irona. Trebam smanjiti da dobimo Kaj? Torč. A imam ja. 22. sve mi je samo 6. Ne jedno. Imam 8 iron bara. Idem napraviti anvil. Gdje da stavim anvil? No, ovaj tu. Po testov data. Wop. To ti test. Mogu bucket i chain. Mogu bakreni handheld neki. Ti treba... Ne. Kaj da radim? Rudnik. Okidoki. Imam 50 wooden arrowsa. Koliko? 25. Imam 4. Ne mora baš biti točno, daj mi 5. Ma evo ti sve. A bravo. Čem zamijali? O. Svijetli. Ko će prvi imati grappling hook? Ha? Ko će imati grappling hook prvi? Ko će imat kaj? Grappling hook. Srce ko? Daj, Aha. da, srce koji kuku. Ja ću prvo imat za manu, ti ćeš prvo imat srčeko. Da. A tu i tam ću i ja morat srčeko. Da, pa ne biš imao samo malo. Nije to kao u ovu da imaš malo ono. Da li tapino. O, Na tu vrata. idem malo svijetlit onaj put.
Eno ga. Jurica. Znaš šta smo ja moj bratići napravili? Kaj? Znaš da možeš napraviti one velike ulične rasvjete? Da? Od stakla, od predova. I vi ste napravili cijeli grad. Nismo, snimali smo nekakve... Daj crkni zombi! Isu, stvarno mi treba grappling hook. Grappling. Imaš li drvo kamena? Kamen imam. Biće dobro. Daš mi malo strela. Please. Postavimo ovo. Please, želim strelati oko. Hvala. Evo čekaj, smjer. Zombi bez glave, idem. Kujo. Vidi, pametno. Ali nemoj bez veze trošiti strije. A dobro, lako ih kreftam. Ja imam mač 14% damage-a, 3% critical chance i 10%... Jer to je drveni mač. Da. Ne mene. Hvala. Hvala. Čudno mi je što od svako čudo, čak i leteće oko ima zlata. Ćemo kopati? Može. Sad sam... Da pucam vatrene strijele ili strijele. Pazi. A to je moj kućni ljubimac, pusti ga na miru. Umirem. Imam gljivu. Kaj hruska. Idemo tražiti neke onak špilje koji su random. A ona tam, ona u planini je dobra. Headshot, shit. Da, šteta što ne daju headshot. I zombi je počeo bježati. Bojim me se. Jako imam koliko helta, 1. Da, 1. Odi sa mišom iznad mene. Ptica! Zbrisala je. To je dobar mine. Vidiš li šta tam dolje? Okej. Me čuješ? Okej. Shit, van iz vode. Kak ćemo izaći? Mine. Ja sam... Fora mi je što tu ne moraš trodimenzionalno kopati, Jurica. Ti ide. Imam osjećaj ko da umireš ili tak neki. Da se utapaš. Si živ? Shit. Ne gledam. Imam ovi štapići. Sticks. Ili platforme. Još malo pa sam na površini. Super, ovdje niš nema osim tih. I have survived. Ti radi. Kopao sam. Idem na neku stranu Kak si se ti tu iz prve popeo?
Evo imam 106 blata. Ja 17. Evo neku Ti su... okej. Aj dođi gore, tu ima platica. Evo. O, kaj me tjeraš? Ej, GS ba... Držim strijel u ruci. Bot. Pao sam dole. Je, 10 wooden arrow. A dobro, tvoj bratić je ono lud, dobro fučkaš. Najbolje ti je on... A Zaket je tak dobar. Ma ne, glupo to. On ne igra za prav, kaj ne? Tvoj bratić ne igra za prav. Nemam se zvezda. On bi sam došao s onim svojim najjačim likom i išao. Da, si čuo? Mogu ja doći sa onim svojim najjačim likom i onda da te ubijem? A to sam i ja mislio. Pa čest novi. Daj mi ga. Ne diraj ga! Uuuu. Di? Di? U džungla! Gle pirana! Uhaljka. 6 kapra. Shuriken. Pirana! Healer potion. Pirana! I slime. Mičite se od mene, vi tamna stvorenja. Health. Moje. Au. Shit. Brzo, ja ih tu. Ja im oduzimam pozornost i Mine Iron koji je ispod mene. A k vragu i slajmovi koji se teleportiraju, to sam totalno zaboravio. Gle, grob mi je tam. Sve kako jako oduzimaju. Ajde, daj. Sad sam pajao flash. Daj me oživio u takviku. I to na hardcore-u. Ne. Na softcore. Ono, najnovije. Na ono, obično. Da, gdje sam zgubim pare kad umrem. Ajde mi se. To igram. Dolazim. Sa svojim najskupljim najkicama kaj imam. Te ima Michael Jordan. I ja. Wow, 2 od 100 healtha. Dolazim, bang. I ja ću umrit. Shiti, vi, vaše letenje. Daj, shit. Ali ne, mrzim kad se slajmovi teleportiraju da ih ti spasi. Tu pod vodom nikaj ne može. Aj, zrak. Rano natrag. Uzmi svoj spomenik! Michael Jordan has turned to play. Da se pojavim u kući. Daj, butek svišni se. Ček da promijenim tekst na ovom tu. Ne. Opa! Joseph, ko je to? the merchant. Merchant. Kak glupo. Not now. Evo ga, napisao sam si na grob, not now. Ja mogu dva. I neću još jedan grob. A kak fora, kad umreš onda stvori grob? Iso! A ne, to nije bilo 86, nego 8 pa 6. Fridge. Ups. Tak se radi. Takih trebam. Ma daj. Nisu imali šance. Kako se jednostavno napravi ovaj mehanik? Joj, Jurica dolaze. Ma Dolaze Juri. Gle merchant, bog, di si stari. Kaj imaš? Shop, želim lesser healing potion. Za 3 silvera. Hoću... Ma daj mi jedan... ne. Šurihene! To... Sad nemaju šance. Michael Jordan se vraća u biznis. Imamo
Ja imam 14 srebra i 36 bakera. Baker. Jurica, daj dođi. Kak zakon. Pink je epic. Ali je minijaturan. A ja sam ga snajper. Me. Puca mi iskrice. Je. Lajme. Zakaj ti brži? Ubit ću te. Debil si valjda. Dobro, Ne, nek se nabilda. Zakaj? i ko ne. Čekaj. Complete. Reviving. A ne. Nastat ću opet kod kuće.
Idem Pik. Doviđenja, hvala na gledanju. Bok. Jurica, vidimo se. Zeleno. Ok.